March niruk pathian ni ania INP Mizo chanala tangin kan lo lo ma cheu ani som pakhat nan Russia chuan thapuya tho chhun zom zela Ukraine Armed Force General Staff pakhat chuan voin March niruk pathian ni hian Ukraine sipai singkhat le sangkhat an thi to ni na soya Russia lampo mi singkhat lai an thi ve to ni na soi bok thiza ta soi hi adikani chuan he in do na hi arab thak hle ti soi tamangai om lo ve March ninga khan Russian President Putin chuan Ukraine rhuai tu te hian hei hian riat chian ngai ani tuna an thil ti hi an ban san vat lo chuan Ukraine ram zalen na hi din mun der thong taka an da ani atia Ukrainian President Zelensky chuan Joe Biden apia a security financial support le Russia sanction chhun zom zel dan tur asoi pui Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba point US Secretary of State Antony Blinken chu Ukraine le police ramri amua ral thuam in pek dan tur te an soi hova Blinken le Kuleba hi Ukraine ram chung an luta Blinken chuan tuna Ukraine rama kading ang chi hian khovel ram te chu Ukraine lama an ding vekani atia Kuleba chuan soyen thutoi te ka soi du chu tun in dona hian Ukraine mi pui kan chak ngei don a chan chu kan ram hum tura mi pui in dona ani ifangani ati in rin ni March ninga po khan Kuleba hian ram bung enge mozat abekwala India China le Nigeria te po antela Kuleba hian civilian ten Ukraine an chu san theinan Russia chu in dona ti top tura hril turin khovel ram sarkar te ange nani kumsom thum lai chu Ukraine hian khovel zirlai tam taktan zirna tha alo petoa Ukraine sarkar chona theina sang berin ramdang zirlai te mamo angai tu thin India hi Ukrainian agri products la nem berte zinga mi ania indona a omreng chuan India poina tur ve hle don ti in Russia ne na in lai chin na nei thade uram te hi chu he indona hi mitin ta na thalovani tia Putin a hril hre turin Kuleba chuan angen hlom ani ber SpaceX nei tu pa Elon Musk point Ukrainian Starlink satellite internet changklung taka aman theinan atul angin ma ala chhozela Zelensky po lom hle niang Ukraine ramazin turin a som hiala mase tun lai hi chuan azinarin omlo wani hi naktuk March ni sari thotan ni khian Russia le Ukraine chuan in biak na an nei le don ni nan soi le a Russia war tactic hi kan threlova in biak na hi akal renga in dona muala adu chu atizel mai don ni om takani hi mo UK Deputy Prime Minister Dominic Raab chuan Ukraine boy na hian kum khat ani lo point thatam taka o ang atia UK intelligence te chuan Russia thuru kan puanga Ukraine an run zo thoi theinan le mi pui dal na me mi nan mi pui tam na piang bom zel mayan tumani ome tun din mun thlenga thil om dan han en hian Vladimir Putin rin angot hi chuan engma akal tabik mi alo ti achianga Ukraine sipai te hi an tlom don lo pheichu kan tingam lovanga ma seram le nam chan nan chuan an lo huaisen ve mani hi ram dang lo in rol tu reng nuclear bomb manga vau be tlata reilo te chunga Ukraine ram lak fai vek mai hi Putin ril ru ni om takania NATO azom ve ang ti hlawa Ukraine run anga soi hi pon lam alang thei lama thil om dan ti ila hemi phena hian tun ma a Russia lalram ti ve mayang Union of Soviet Socialist Republic USSR sangkhat zakwale somkwa khat an ke dar truma independent ram tam tak alo pian chu khan Ukraine hetel ve ni kha indona hian sum le pai le nun na a he em maya cho chuangot chi chu ni lo wani hi Vladimir Putin hi Russian mi pui za som sari deu thoin an chang kham to a Ukraine President Volodymyr Alexandrovich Zelensky ero hi chu aram mi pui za som sari in an thlop tlat ve thunga tuna hian Russia khopui ranga Ukraine ne na in dawan du lo zialan tirin kongan la zo lui maya Russia mi pui tam tak chuan an President Putin malak na du lovin anti-war protest an nei chun zom ve ze lani voin khan mi somruk le palian man ni in Reuters chuan report apele bok
China Foreign Minister Wang Yi chuan US Secretary of State Antony Blinken chu bia in Ukraine boy na ti pun lun tuma malak na rim China hian na du lovania ti in Blinken na hrila Blinken ero in khai khovel mi puin turam tenge dikna le zalen na hum halna na dingam anjong me kan hi alo ti ve thunga Russia President chuan khothlang ram te sanction chu atuar ve ta devanyang Western sanction hi Russia laka indo na puan angani ati ve ta a Biden an tun tuma an sanction hi arei tualanga aso kho kana tualang ati kha Putin hian dik ati mel fu mai Russia le Ukraine boruakin khovela lu mek lai le mitin rilru Europe lama afuk thup lai hian North Korea lalpa Kim Jong Un chuan ral thum turu tak aloen chin le char maya kar khachung lekin ral thum voi ni zeta tes le ta a kum sang ni le som ni le pahni kumin ei khani vel le kania tum kwa ates na ani ta der mai nimen pia mai khan ballistic missile anen china voin march niruk hian Korean Central News Agency lam chuan spy satellite system thataka an en chin thu an puang le a dan pa ngai ang bokin United States te South Korea le Japan lam chuan dem na thu an puang le to a North Korea hian UN Security Council resolution bo chia in ballistic missile test le ngei an rin thu po an soi hialani Vladimir Putin ma ni ke ding sarkar nget ramzalen Ukraine arun ngam chuan poki ma hian missile te mai a en chin le khopang ti hering mayela tin South Korea le Japan point dem na thu soi lo hian North Korea missile lo ka thak theina tur missile system lam hi lo ngai to vat se afin thak jok fia wang Vladimir Putin dota hian puke ma hian sap lam run ve thut te hi aril ruk ve te poni mai theya hetia ral thuam rol tak tes fo mai hi engem otak hi chu thil tum lian taka nei ani ve mai theya ni ole ti chuan Myanmar lam chanchin ngai thachun zom zelang o Mizoram ne na kan ramri ri khodar kho pui veng number 2 an ti mai khomoi veng triau tia kan riat thin an veng chung muala terrorist council sipai te chu nimen tuk var rual vel an mani lam sana jing da ruk rik don chi khan CDF lamin an kap tatak taka an ka mani ni thum vel akhan mi pui te po riat tirin kong pui po an dang lai lok hiala te chuan nimin tuk da ruk vel atanga inkap tanin dar sari le chan ve thleng deuh tho anin kapa sipai lam chuan bom te po an mangna sa le hleya tin ri khodar wat wan chuan chung lama sipai ke matangin ral thuam lienin an ka pui boka ma se hual ngaulan PDF lamin an soidan chuan CDF lam hi thile hliam turan omlo ni in himdam te in an tol kir le ani hetianga ramri lama anin ka awangin triau le ri wat wan atangin mi pui sang chuang chu zo khothar lama an tlan hloma tukin lam kha chuan heng tlan te jinga then khat chu an kir le hlom sipai panga an da thani in hual ngaulan PDF lam chuan an soyani triau veng chuan chunga sipai te po ri khodar lama an kema tukin khan motor ne nan chho ne soyani a hetia an chhola hian triau uite nan lo bo na savio mai ani oma triau uite hian sipai an mungai bik lawaniang an bo ta zel maya an zel boka atopa sipai te chuan an ning ve niang chu an kap taringot mai an tia he thu hi hrechiang manglovin then khat chuan sipai ten kotlaya an mu apiang an kap tiangin an soi pun dewa mi puilam hi an thlabar lo na tura anin ti thlabar chiam pal thei ti thuwa kanan soi belani chu CDF lam hian ka chhun zo man tum zel ni te en ti a omboka ma se sipai te po anin ring reng dona han ka chhun zom zel po arem bik chia lo mai thei tin kan chanal lo thlir thin tu te zinga sipai tektik kan soi fo kha in rianga CDF lam po hian thiam takin mi puilam in an tor lo dan tur ber ngai tu chungin man la ni in an soya an fak om hle ni CNO CNDF lamin an malak dan an soya chuan sang ni le som ni le pahni February thachung khan terrorist sipai tenen voinga anin kapa terrorist lam sipai somli le pakhat hi in midang som nga velin hliam an tuara CNDF sipai pahni an boral ve bok anin daw na mun hi falam township le sakain region kalimeu township lam hi ni
an ti boka February ni serai khan kalimiu township lama anin kapa sipai som pahni an thia medang parukin hliam an tura CNDF sipai pakhata boral ve bok February ni som pakhat khan falam township parte khuwa anin kap lea sipai panga an thia medang pasarin hliam an tur le boka February ni som pahni in dauna thin chu kem lama khan bom kama wangin sipai pathum an thia hliam tur som anom bokani February ni som pathum khan CNDF lam pakhatin rin lo takmayin bom atipuak pala anun na achana February ni som ni le panga khan thin chu kem lama bok in kap le in terrorist council sipai som an thi le a som pakhat aya tlem lovin hliam an tur le boka February ni som ni le pariat khan falam khopui lungpi le lungrang veng lama anin kap le a terrorist council sipai som pakhat an thia hliam tur po an tam hle ti CNDF lam chuan an soyani CNDF te hi CNA le CDF pol sang te nena sipai do thin an ni Sakain region thi chain lama tanga Kachin state mungin lampan tura kal chuak ta terrorist council sipai motor som ni le pakua chu nimin tuk da rukvel khan KIA nam sipai tele PDF ten an lo bom le a motor pathum chu an bom chhne hle a sipai som ni le panga aya tlem lo chu an thi ngei ni in an soya medang som chuangin hliam an tur ni nan soi bok March ni thumpo khan KIA le an lamtang PDF ten sipai motor le an veng tu te mun lila ya lo changin an lo bom to a sipai pariat aya tlem lo an lo suat to bokani chotianga Kachin lampan turten bayan to ang bok chuan Sakain region tho Salinchi township pating tumong yuaro ta po sipai motor pariat chu nimin khan PDF pol sang in an lo bei ve boka pating road lama hian sipai som ni chuang an thi ni in unity force mong yua anti pol ten an soi Sakain region chunhla township huam chunga weito khobula nimin pia lam khan in dona thlenga nizan lam khan an chanchin chiang de uzo ka riat thei ta chawani an soidan chuan chung terrorist council sipai te chuan March ni khat khan chunhla township weila mu khuwa chu Mi-35 helicopter pahni mangin an kapa chumi nuwa helicopter dang pathum mangin sipai an chhop belta a chung haute chu khochunga lutin mipui sipai tenen anin kap ta ni nimin pia lama anin ka na terrorist council sipai som ni chuang an thi ni in an soya sipai lam chuan weila mu khomi pahni an that ve thung heng an tha tak te ruang hi nimin khan an mule ta chawani tin sipai te chuan CDM zirtir tu mai chia pathum le weila mu khomi nu pakhat telin an tha tak mi pahni tenen khan an man hloma an tha ta ka te ni lo mai chedang pali te hi tun thlengin chin hriat lovin an la om mek nia soyani a tlai kho nuwa chuan mian man te hi mi pasari ni in an soi le a sipai te chuan civil mi te chen na in thum an hal sak bok Sakain region khin u township dan kung khuwa po March ninga nimin chonudar ni le minute somli le panga khan sipai ten khuwa an hala a khopumen akang zo deuh thoni nan soi kumngami no pang pakhatin ral thuam lian sipara wangin hliam atuar bok dan kung khomi te hi an tlan zo wangin in kang han thel tu tur pon omlo nia soi ni March ninga nimin chun lai vel po khan dipe yen township huam chunga wa ba khuwa po terrorist sipai ten an roka an ran vul te tha sakin thil hlua piang an la a ti chuan in an hal boka nimin khan wa ba khuwa in somruk deuh tho chu akang ran le vek bok ti hian nimin khan sipai thian om nual maya khitit media chuan sipai som sari le pasari an thi ni in asoi a hian atam deuh mai thei bokani khin u township manto khuwa March ninga nimin tlai khan terrorist sipai ten lut boka in somni le panga an hal ral veka manto khomi pathum kumiu cho kutan ngoi le kumiu tin te chu manin an thata an ruang bula boman kam ngal nia soini sipai council lam chet du dan hi anun ron thlak thei hle mai tin voin khan tri chain township huam chunga ta khuat chong khuwa sipai an lut vele boka petrol leya in halin in som pathum an hal ral le ringot nia soini boka tin khin u township tho chun le khuwa po voin khan terrorist council sipai ten
an hal ni in alanga in thum li vel chu akang to ngei ni in chanchin kan siam lai kha chuan an rin thu an soyani kani tam sip chongma po ni zandar som vela tang khan terrorist sipai som sari chuang in an hala khuwa hi akang ral vek ni in voin khan an soile bok internet an nei lo nu hian sakain region huam chunga tam sip rang hian sipai an cherong le hle ani hi sakain region pale khopuya ni zandar ko vel khan terrorist sipai patrolling na ya vei vak te chu pdf lamin bominan lo voma sipai pakuan thi inan soi ve thung makui region pakhuku khopui kot chua lama le khopui kal hual na kong pui in to na lam leya khobula gate siama duty te pon nimin chonu lam khan mi pa le mai chia bai ka in phur an lo kap le ringota mai chia zo kina kia hliama tur ni in pakhuku city and university news chuan soya an kap hlum lovati ziangot mai ti chuan chumi nuwa pakhuku khopuya mi pani man an ni le a tlaya in khat an dapna lama papakhat an man le bok makui region huam chung pau township lama terrorist council sipai te chuan march ninga nimin tu ka tang khan in nge dong khuwa chu ral thuam lian ka pin an luta civil mi te in po an ti chia in an rok na sale hle ni in an soi in nge dong khomi somni le pakua in vena nan man nia soi ni bok te chuan nimin tlai dar thum vela tang khan pdf pol rang te chuan phim khur em mayin civil mi sipai nan man te ka fu lau tak chungin sipai ten ka pa boman ra pu pa bokawangin sipai te po chu hliam tuar te zon chungin an kir le ni in an soya chutianga an chana chiat le awang nge moni don ni nimin tlai dar ruk pel fel vela tang khan in nge dong khuwa po chu an hal le ta ni eneng za chi nge kang ral ti an soi thei mai lo Mandalay region na Truchi township le Sakain region pale le Tichain township lama hian pdf ten terrorist council sipai an bei ngor ve hle ani hi nimen tuk dariat vel khan na Truchi pdf te pon sipai motor pakhat chu bom voi riat lai mai an lo vom khum ni nan soi rangun khopui Taichi township lama chuan march ni khat khan terrorist lamen pdf mi pahni an mana pakhat chu an soi sakna lama abaural ni in nimin khan an soya akia hliama torawangin an man theita ni om takania an mana thuan zo fi nuin an that ngal tamai ni nan soya ni march ni thum po khan new dagon mar lama mi pa pahni le mei che pahni chuan na motor chu sipai ten su in chu motor chuang te chu an vua an man ni nan soi bok march ni thum zan khan new dagon mar lam venga in pakhat chu terrorist council sipai ten lu chilin in chunga pa fa lo omte an man vel mai ni nan soi bok rengun khopuya hian pian hlua ong strategy manga pdf te malak nakal zela february nili atanga march nili thleng thakhat chungin terrorist council sipai somruk le pasari anda thatoa hliam tuar zongjong hi zat chuang an tling to ni in rengun region pdf how tu te chuan an soi rengun lampo an thoma tha chho ve zele tin nimin tu khan city kurela polten rengun khopuya power department manager office an beya duty sipai pakhat athi ni nan soibok voin chundar som pakhat le minute somli khan rengun khopui tanhlin lama sipai ruat venglal mongphung anti chu tha ania chume nuwa dalan niangai mi pahni tha an ni le boka voin chun kha chuan tanhlin bridge po ni le nginan kharani karen ni lam hi an la boy na sadon ni na lang nimin tu khan teng pahni telin sipai motor pahni thumvel sipai lo om sa te po tiamin an vain sipai za thumvel lai mai chuan dimo su lampanin man nor le ta a loi ko lama tang point ral thuam lenin an ka puina sa ni nan soi boka heng sipai za thumvel bor hian thuang lia in thenin nimin tuk dar ru ka tang khan dimo su lama bei puan thak le ni nimin pia tai dar li vela tang khan dimo su atanga hlalote meli vel le ka om pu pha khwa zan khwa in do thom riat tur oma nimin tu ka tang khan loi ko lama tangin ral thuam lian an ka thu KNDF 2nd battalion te chuan an soi boka nimin pia lama kha chuan KNDF mi pani in hliam an tor thuan soya sipai lam din muntar lan alo om lova
voina update kan hmu dan chuan nimin khan ni lengin dimosu lama hian in do na chuak ani bera sipai somthum le panga aya claim lo chu an thi ngei ni in dimosu local pdf te chuan an soya adik le dik lowero kan riat pui chi lova adik ibei sei pui teng u ole tun tumata na Ukraine le Russia inkar le Myanmar lam chanchin langsar sual kan an ti chuat thei chu khati zong kha ani a clear tu te na top thengamin clear saka min lo ngai thak sak le thewa wangin in za chunga kan lo me